Kapitan Enteng! Maray, umayak man makiinistoryakan ka? Sige laang, Mare. Anya nga iti pag-istoryaan ta. Marikwanang, at damad-madlaw mo kan ni Marituyang? Kas kumaitian niya. Kanayon atay silpon na ti dumdumugan na. Uray magmag na, agsil-silpon lata. Ay, wan. Nadlaw ko mo day ta. Nang rugi iti napan nakitang dan ni kabadong iti adayo a lugar. Kas tantaramid na. Amangan mo't no. No? No da sa bala ka chat na? Naalam, Marikwanang. Marituyang, ay si kagayam dahil tamasabat ko dito'y dalan. Na. Kasla dinak nangag. Ipigpigsak man. Marituyang! Papanam! Si kamot gayam maribanang. Wen, dinak nangag itay. Ken dandani dinak payon mabigbeg, Marituyang. Kamot latan cellphone mo ti dumdumugam. Ay napasensya kan, Maray. At dangamin napatag nga aramidek. Ay sa dino nga iti papanam. Mapanak man agpalaw di tatirsina ni Marikwanang. Na, kunakun kait. Amangan no adda sa bali akachachat na. Napauli magkamagtay, Maray. Awan, Maray. Adalang amin nalagip ko. Nala, agpatuloyak nga rudan. Anyat gatanga, Marituyang. Agpalawdak man, Maray. Agto'y tinamber ka. Kano kalulod mo lang din napalabas alawas? Naibusin Sana balay, tandamot kwartak apagbayad ka. Nay, itaman pa asaan mo nga utangan. Adda nga rod kwartak, Maray. Manaw tilod mau. Uray regular, 100. Sige, mabitlaan nga raw. Thank you, Maray. Nay, adan. Dahito matibayad ka, Nay. Kasino ti tantanawam iti tawa dungaw? Ay di mo pigsaan ti agsaw. Ni Marituyang tikit kita. Apa ni Marituyang? Kita Kanayon at ti silpon na ti dumdumugan na. Uray magmag na, agsilsilpon lata. Ay wungag pesaw. Panagkunak, addan sa bali akachachat na. Ano? Nasabat ko pa'y itidalan itay. Mapankano aglod. Amuminteg, nang ruge idinagtrabaho ni Pari Badong iti adayo a lugar. Kastamot tan ni Marituyang. Agsardeng ka man dungaw. Ay, kasanungay, nupudno ti atap ka. Kasanungay may nusan apod naw. Disikatin na kababain. Magbagay yung takawusyo, Natuyang. Ay na. Thank you, Usay. May bagay ti sabong-sabungan na bestida yung iti puts ngayon suot yun, Thank you again, Usay. Ay na, agpalakpak dagiti lapayag ko anak ang kadagita ngayon bagam. Ay, gayam, asino nga itinakapila? Siyak na. Sa dinong ti paparanyaw? Itulod nakman nga ro di jay ilay. Adda na patag-apag na. Ada ka din pawit ni tatabadong akwartayaw? Saan akwarta ti mapan ko alaan? Kan may saan kumutla namnamaan nga dakwarta nga ipawit ni badungkaw. Adamat sarili akwarta. Ay, aglugar ka nga ro dahil tayo tulod ka na. Ni kadi Marituyang jay nakita ka nakabistida iti sabong-sabungan, alimabas iti tersena, Marikwanang. Wen, Maribanang, iso. Ay, sa dino kanumanan, ti papanan na. Jak sinaludsudan, Maray. Agdardaras nga main. Kaslada kasi narak na.
Tanaka-make up pa'y. Aya, Ay, kasla dapay nakakarton nga awit na, maray. ay, amangan mo't no makitarayon iti sa bali a lalaki. Wenno iti lalaki na. Kat bado natin nakitam ang nakakarton nga imot na. Diyak amo Mas dahawak nga ron. Adot kwarta na. Awam mo't trabaho na. Kanayon pa akar ni ti kagatangan na asidala. Ay, amangan mo't no ikikan ti lalaki na iti kwarta. Gumatangak man iti may soft drink kagawad ko anang. Anya pa'y kwarog. Day talaang. Sakbay nga laag tigat gatangam. Andaman damagag kwaraw. Aw, anya day ta. Nagpaili ni Marituyang itagsapa, sana ya. Wan kagawad. Nang ituludam kan kwa na ngay. Sana sakti nang itulod kan ko ana. Apay ka day. Ay, adda ngamin madmadlaw ko kang kwa na kwaraw. Aw, anya day ta madlaw mau. Kasla adda kasinsin narak na. Ha? Kasanumot anay bagayo ti kasta. Nadlaw ko ngamin a cellphone na kanayon dararamidan na. Saan la day ta? Ado ti kwarta na kan kanayon ngagpailay. Saan mo't siguro ang maramid ni nanatuyang ti kasta kinitata ba daw? Manyatam mo tayo ngay. Nakitam day chay, inteng. Ti anya dungaw. Nagadumat ti ibababa ni kusip a karton iti paraangan da Marituyang. Anya ko matibibiyag mo. Amangad mo't no regalo ti lalaki ni Marituyang dagi chay. Ay agsardeng ka man. Di kag sasaoy ti kasta no di mo napanagnagan. Ay, dakkel ngamin tinagbaliwan ni Marituyang kahit. Ano ngamin ti kwarta na ita? Sa dino nga raw ti pangalalaan na kadagi jay. Kat awan mo't tinatalgad at trabaho na. Ay masapol aya maamuam. Saan man aday ta makibibiyang itibiyag ti sabali ata ti paglaingam. Usep, at daman damagag. Sa nabalay tawan pa'y mo't nakapila pa sa hiraw. Anya day jay. Sa dino tinang ituludam kininanatuyang itay. Ijay ilay. At da nakitam akin na sinarak na. Awan mat. Nagsublimot la dagaws. May sa oras na la ijay ilay. Siyak mo't la tinagluganan na itay. Ado pa'y nga ron ti kargana. Iso na rigatan kami ijay sangat. Nakalsada. Ando ti kargana ko nam? Nabambanugak. Nagado akartaon. Nakita mo ka na inuan niya tilinaon dagiti kartaon. Saan, Chip? Naibaga ngamin ni kagawad ko anang kanyak. Nga mga nuada kasinsinnarak ni nanatuyang ijay ilay. Nga iso ti mangmangted iti adu akwartana. Saan mo't siguro akasta ni nanatuyang, Chip? Gumatangak man, Marikwanang. Anyat nga tangam ngay, Marituyang. Adala kum abangaws, maray. Adda pa'y may. May saman nga rod akilaw. Cash lang Wen, bayadak, saan ko nga utangan? Kaslado ti kwarta mita, maray. Ay kito na. Diskarte lang ti kasapulan, Marikwanang. May gimatang ni Marituyang iti bangos itay. Buo asang aribo ti kwarta na maray. Na, pangalalaan na ngay iti kwarta na. Ni Marituyang ti sumbungad maray. Ungag paisaw. Sa dino nga tamanan ti papanan na. Hello, mga kumaray. Apay nga da ka, Marituyang. Kaya't kumat ati makiin-inistorya ka na kayaw. Natanawak ngamin nga adda ni Maribanang dito'y tersina, Marikwanang. Sa dino ay ati papanam. Awan ti papanak ita, maray. Nadamag ko lang mutkit di Mabitla ang tamangirwara kiti pagtugawa, Marituyang. Anya ti kayat yu amerindaan, Marikwanang kan Maribanang. Ay, kwa, maray. Saanan, maray? Nalaki day, nagpili kayo.
Siya ti makaamong agbayad. Ay, kwa. No diyo kaya tagpilay, siya nga rudan. Ay, nasaysaya at pa'y marituyang. Nakababain ngamin no agpalibre kami pa'y kan ka. Ay na, anya kumangay ti pagbainan niyo. Kat agkukumari tayo nga raw. Malang raw, marikwa nang mangirwar kay ti soup drinks. Kan tinapay apagsasangwan tayo. Mabitla nga raw. Anya soft drink nga ti kaya mau. Uray anya ditan maray. Tinapatag kat adda pagsasangwan tayo nga agkukumaray. Na, apay nga'y kukumaray. Di yung matkinot iti soft drinks kan tinapay nga inlibre ka na kayaw. Ay, kwa. Saan kami pa amabisin, Mare? Ay, sana bale, marituyang. Meriendaan mintulangan, inton madamdama. Sige nga raw, agawid akaun. Ibusin yun to dahi ta inlibre ka na kayo Ay, word, Mare. Sigurado ang maibus mi dahi ta inton madamdama. Wana, da kami pa itikunam. Sige, inton maminsan manan. Urayawid mo ta tinapay aginatang ni Marituyang, Maribanang. Saan, Mare? Jak kayat nga awid dahi ta. Apay ngay. Ay, jak kayat ay awid dahi ta. Taamangan no dakas tinagtaudang ti kwarta nga inggatang na iti dahi ta. Ay, kastamat lang ti pampanunutag, Mare. Kahit anya ngay nga raw. Ibasura ta dahi ta ginatang na, Mare. Ay, kakapilitan Awam mo sa bali amangan. Ay, alaam nga ro dagita at tinapay. Ta idiretsyong iti basuraan. Ay, jak aginumot iti soft drinks. Kan mangan iti tinapay nagtao iti dakos nga ramid. Oray syakmat, Di oray sa anak amang mangan iti tinapay. Aday ta, naibasura kon ti tinapay kan soft drink libre ni Marituyang, Mare. Anya ti ko na marikwanan. Ha? Marituyang? Jak namnamaan akas taw ti mangag ko. Umay ko kumaalaan ti payong ko analipatak. Ay, kwa, agpalawag Ay, Mare. saanan. Jak kayat amangag ti uray anya apalawag yu adwa. Plastic kayo ako kumaray. Ay, pasensya kan marituyang. Ngam, di mi ngamin kayat timangan iti makan nagtaod iti dakas. Na, anyat kayat yu asawan. Ay, kwa. Amumi nga men ati lalaki. Timangmang iti kwartakan ka, Mare. Lalakay? Wan. Ti lalaki akanayon mo akacachat kan kasinsin-narak ijay ilay. Ay na, kukumaray. Tapni bagak kada kayaw, awan lalakay. Apay nga raw, nakanayon ti panagsilpon mo. Kanayon ka pa'y ngagpailay. Kan ado ti kwartam. Anya ti kaya tasawon dagi jay. Na, sa nagaputa cellphone akanayon ti igam ko kat addan lalakay. No kanayon man a cellphone ti igam ka. Dayjay kat gapo tag online selling No man ta makita dak nga agpailay. Mapanak mangi-drop ken ag-pick up iti orders. Awan ti kasinsin narak ko ijay ilay. Kentap ni bagak kada kayaw. Saan nagtaod iti dakas nga ramay dagiti kwarta. Intinday! Maribanang, kasanungay. Kaguran na tan ni Marituyang. Ay, basol tamot lang no apay marikwanang. Ay, anya nga'y taramidan ta? Ay, jak amaw. Ang panagkunak. Ay, agkid daw tamanin iti pamakawan ani Marituyang. Ay, dakas dagiti na isaw-sawang ta. Maipapankan kwa na. No saan na ta mapakawan nga'y? Ay, aramidan tati amin Tapno mapakawan na ta. Lakaywan ti banang. Kagawad kwa nang. Nangagputi saritaan nyo adwan. Pangaasim akwarog. Di mo idandanon kan ni uncle mo no anyaman tinangag mo. Sana nasayati inaramid yu kininanatuyang. Pagsususpit saan yaw. Ngam saan mat gayam apod no dagiti atap yaw.
Dahita nga rod ti bidot may kwaraw. Anya pa'y latururayin yung arod ngay. Ing kayon iti balay da na natuyang. Tayong kayakid daw iti pamakawan kan kuana. Anya ter aramiden nyo ditoy. Da kayaw, kwanang kan banang. Kaya't mitagkid daw iti pamakawan mo, Marituyang. Ay, pasensya kan ano pinagpanunutan da ka iti dakes, Maray. Nagsakit tinakam kaw, itinaramid yo kanyak. Jak impagaraw, amaaramid yo tikas jay kanyak. Kaputag kukumarit hayaw. Pakawanan na kami mutan, Marituyang. Ikarimi, saanan maulit? Lading itag, Maray. Ngamjak pa'y lama itag ti pamakawan ko, kada kayaw. Marituya. Ay, di nakarakupan, Marikwanang. Ala, pumanaw kayo adwa. Jak kayat amakita ti panagro-ro payaw. Saan kami ngagsardeng? Aging nga mapakawan na kami, Mare. Wen, Marituyang. Aramidan miti amin. Tapno agsubli tinasaya at alinangan tayo nga agkukumare. Hustom! Pumanaw kayaw! Panaw! Ay nanabanang kan nanakwanang. Liklikan nyo ti mading aramid yo. Anusan nyo ket ding ay-aywan ni nanatoyang ako Mario. Tapno agsubli tinasaya at apanagkakadwayo. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.